Kei aku nui, kei aku rahi tēnā koutou katoa nau mai anō ki te Karere. Ko te Kura Kaupapa Māori o Te Orini ki Ngāti Awa, tētahi o ngā kura e 500 puta noa i Aotearoa, ka whai hua i te kaupapa Solar in Schools a te kāwanatanga. Hei tā tōna tūmoaki a hakua kāri te tino mōhiotia ngā tai pito whānui mō te kaupapa nei. Kei te kite ia i ngā hua kā puta, pēnei te hekenga o ngā utu hiko, me te whai take o ngā papa kōmaru ka pā mai ana, he pare kura tai au. Tia hoi ho ana ko ngā hua pūngao. Ki runa ki te Kura Kaupapa Māori o Te Orini ki Ngāti Awa. He nui o na painga. Ko tētahi pea o ngā painga, whakamāmai ngā utu kia mātou, ki tō mātou kura, whakaheke i ngā utu hiko. He āwhina nui nā papa kōmaru ki te kura nei, e ai ki tōna tumuaki. Ka hangaia he whare hou anō ki konei, ko ngā papa kōmaru ka takoto ki runga i te tuanui o tēnei whare hei te wā ka rite mai. He rongo pai kia mātou. A kua nei mātou ka tīmata ki te hangahanga i tētahi whare hou ki konei. Nā reira kia mātou he mea i āta tirohia arotake hia e mātou e nei papa kōmaru. Nā reira ka tāpirihia e nei papa kōmaru ki tō mātai whare hau. Koera te manako. Right now, Te Orini, there's no insulation in the kura at the moment. So you have to run heaters more and more. Well, that's going to offset those costs massively. But yeah, the big thing is that we'll keep the lights on. Our kids can continue to go to kura, and that the cost benefits will impact the bottom lines for all of our kura. Ka whakanāwa e te kāwanatana e toru te kaumiriona tāra ki ngā kura 500 puta noa i Aotearoa, kia whiwhi papa kōmaru ai rātau. Te kau kirowata, ka tukuna ki te kura nei. That load is probably quite appropriate for a kura this size. It means that when the lights go down, say that if there was a flood or if there was a big storm or something like that the kura could still, by and large, function. It will also significantly reduce the cost to run the kura. Ko te wāhi e tū nei te kura ka tino pānia e ngā pare kura tai au. E whakapaetia ana mā e nei papa kōmaru e whakamāma ake ai i ngā uauatana ki te kura, o tira ki ngā tamariki. Ko tētahi o ngā āhuatanga o tō mātou rohe konei, kairo tō mātou me ki te rohe Waipuke. Nā reira, ko ngā painga pea o enei papa kōmaru kia mātou, he mea hei hei āwhina ia mātou i tō mātou kura kia noho motu hake tonu, ahakoa te āhuarangi e takoto ana tō mātou kura ki runga i ngā ripahapa o te takiwā. Nā reira, he mea he āwhina nui enei papa kōmaru ki te ina pā mai tētahi rūwhenua, he Waipuke nui he hara nei, kei a mātou tonu nā āheinga, kia tū tonu tō mātou kura, kia kā tonu te hiko, kia whakamahana tonu i wā mātou tamariki, kia whāngai tonu i a mātou tamariki, o tira ngā whānau tonu o tō mātou kura. E ai ki te kai whakahare o te kamupene pūngā whakahou o kōmaru, kia kiritapu Ellen, i nā ke te nui o ngā hua ka puta, atu i te whiwhi hiko noa. It's about reducing the costs for each kura, so that's great because that means more resources can go into other things like resources for our kids. Two, the impact on our taiao. That is a huge, for a lot of our people, we live in low-lying areas or coastal areas that are most likely to be impacted by climate change. Well, this is your offset. This reduces your carbon emissions, so that's great. Ko te arona kia tūmana motu hake a hiko nei nā kura Māori katoa a tōna wā. Having our kura completely off-grid, 100%. That is the whāinga, I think, for where we could head. If we were, so much of the control that others have over us, well, it'll be shackles off. So yes, 100%. I roto i nā tau e toru e tū mai nei, whiti ki nā nā kura ki nā huarau o nā papa kōmaru. Mahina Perenara, Pūkāea.